kabaranggayan intay kad butusan, mangiwan-wan na siya at amasak bayan. Grupo adi na tay pulos baybayan, mangisakit iintero kabaranggayan. Domingo Estefanio para kapitan, pailayon serbisyo mapagtalkan, agraman bunggoy na intay suportaran. Domingo Estefanio para kapitan. Estefanio para kapitan, kagagawad na tandaanan, Miles Cortez, Fredo Pili, Pet de los Santos, Benny Umipig, Adwara Pay, Betchin Agangaya, Jun Urbano, Ken Doming de la Cruz, Ken para sangguni ang kabataan, Arvin Ortilia, anak non rekta. Wen kabaranggayan, inton Mayo 14, di liplipatan para kapitan, isubli tayo, Domingo Domi Estefanio, ket legitimet kagawad na, Mayla Miles Cortez, Alfredo Fredo Pili, Petronilo Pet de los Santos, Benigno Benny Umipig, Vicenta Vechin Agangaya, Francisco Jun Urbano Jr., kan Domingo Doming de la Cruz, ket para met sangguniang kabataang chairman, Arvin Orpilia. Awan umarta bunggoy ni Estefanio, kapiyaken kalna ipaay dakada kayo, manakidanggay na laing makitao, pada-pada tay amin amataripato. Estefanio para kapitan, kagagawad na tandaanan, Miles Cortez, Fredo Pili, Pet de los Santos, Benny Umipig, Adwada Pay, Betchin Agangaya, Jun Urbano, Ken Doming de la Cruz, Ken para sangguni ang kabataan, Arvin Orpilia, anak non rekta. Estefanio para kapitan, kagagawad na tandaanan, Miles Cortez, Fredo Pili, Pet de los Santos, Benny Umipig, Kadwada Pay, Betchin Agangaya, Jun Urbano, Ken Doming de la Cruz, Ken para sangguni ang kabataan, Arvin Ortilia, anak non rekta. Estefanio para kapitan, kagagawad na tandaanan, Miles Cortez, Fredo Pili, Pet de los Santos, Benny Umipig, Kadwada Pay, Betchin Agangaya, Jun Urbano, Ken Doming de la Cruz, Ken para sangguni ang kabataan, Arvin Orpilia, anak non rekta.